ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ቪድዮታት በቲ ሓደ ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎም ዘለና በቲ ካልእ ድማ ዕምቆት ዘለዎ ምስጢራዊ ሓበሬታን ንኽንፈልጥን ንኽንመሃርን ኣካይዳ ናይ ዓለምና ፖለቲካ ናይ ዓለምና እንታይ ከመይ ዝበሉ ሰባት ይመርሕዎ ከም ዘለዉ ንኽንፈልጥ ክሕግዘና እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሓቅታት ክትርእዩ ኢኹም እዚ ሓቅታት እዚ ድማ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ብፍላይ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክበና ዘይደሊ እዩ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ምስጣሕ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ድማ ኩሉ ግዜ ይሕግዝ ምክንያቱ ከምዚ ቪድዮታት ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ዝቕበልዎ ወይ እውን ሞኔታይዝ ዝገብርዎ ንብዙሕ ካብዚ ቪድዮታት ናይ ብፍላይ ከምዚ ናይ ንግሆ ዝገብሮ ዲሞኔታይዝ ወይ እውን ሊሚትድ ኣድ ዝገብርዎ ዝኾነ ኣታዊ ወይ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ከም ዘይትረክበሉ ይገብርዎ እዮም ባት ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ክንፈልጦ ስለ ዘለና እየ ዘምፅኦ ስለዚ ኣባላት ናይቲ ቻነል ተኮይንኩም ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንድሕር ክኢልኩም ጥራይ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ሓቅታት ክትርእዩ ኢኹም መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ኢና እዚ ኩነታት ብኢንዲፐንደንት ሚድያ ክንጅምሮ ኢና ሎሚ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ሜይንስትሪም ሚድያ እንዲ ዝጅምሮ በዚ ክንጀምር Ukraine war is reaching a tipping point, and if world leaders aren't careful on how they proceed next, we are looking at a potential escalation that could start World War III. While Ukraine has managed to survive much longer than anyone anticipated, the battle against Russia has now shifted to a war of attrition, with Russian forces holding a significant advantage over Ukraine in terms of ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ዝበሃል ግን ኣብ መንጎ ኮሌክቲቭ ዌስት ምሉእ ምዕራባዊ ዓለም ብመንገዲ ብፕሮክሲ ናይ ዩክሬን ራሽያ ድማ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዳርጋ ናብ ካልእ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ናብ ካልእ መኣዝን ይቕየር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ዩክሬን ሰራዊታን ወታደራዊ ዓቕምናታ እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም ኣሜሪካ ንባዕላ እቲ ዘድሊ ዘሎ ኣፅዋር ንክትህብ ከም ትሽገር ዘላ ክሰምዑ ኢኹም ካብ መን ካብቲ ኤግዛክትሊ ነቲ ጉዳይ ዝመርሕ ዘሎ ኣሜሪካዊ ማለት እዩ ባይደን ኣይኮነ ነዚ ጉዳይ ዝመርሕ ዘሎ ልዕሊ ባይደን ስልጣን ዘሎ ንባይደን ዝዝውር ዘሎ ሰብ ንሱ ክዛረብ ከሎ ክሰምዑ ኢኹም ኦኬ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ሱቕ ኢላ ክትሰዓርካ ይደልና ደላ ምክንያቱ ስዕረት ንዓዓ ነቲ ሽማ ነቲ ንሳ ትመርሖ ዘላ ዓለም ፅቡቕ ራሽያ ተስዒራታ ከቢድ ይክኸውን ዳትስ ዋይ እዚ ኩናት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛን ሲሪየስን ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ፅቡቅ ገይሮም ዘይርኦም ድማ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ ኤስካሌሽን ናበይ ክወስድ ከም ዝኽእል ክርአ ኢና ሕጂ equipment, armory, and manpower. If the Ukrainians are going to have any chance at stopping a Russian victory, they need a massive break in something to tip the war in their favor. And it now seems Western governments are looking to approve a new plan that could do just that. US President Joe Biden met with the UK Prime Minister Keir Starmer last week to discuss the possibility of allowing Western-made long-range missiles to ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና ካብቲ ዜና እውን ዘይርሕቕ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዘድላ ኣፅዋር ክትባ ይከኣለትን ኣላ ወይ እውን እቲ ዘረባ እቲ ዲስካሽን እስ ይቕፅል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ኣፅዋር እዚ እንድሕር ረኺባ እቲ ዩክሬን ነዚ ኣፅዋር ወይ እውን በዛ ኣፅዋር ተጠቒሞም ውሽጢ ራሻ ክሃርሙ እንተፍቂዶምሎም ሓደ ዓብዪ ዴንጀር እዩ ዘሎ ምናልባት ተመሊሰ ከርእየኩም የሳ ኣብዚ ለትስ ጎ reveal to you Ukraine's plan for these long-range missiles. What you are looking at is a map released from the Ukrainian army that details every major Russian airfield. Notice how the majority of Russian airfields are located in close proximity to the Ukrainian border. The Ukrainian army has provided its allies a detailed list of which Russian airfields it will target with these new weapons and is asking for 3 different types of missiles covering a ኣብዚ ራእዩ ሕጂ እዚኣ እታ ምስጢር ክንብላ ንኽእል ኢና give me a second እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉእ እዚ ቀይሕ ኣብ መንጎ ፃዕዳ ናይ ነፋሪት ምልክት ዘለዎ እዚ ኤርፖርትስ ወይ ከዓ ኤር ቤዝስ ናይ ራሻ እዩ ኤር ቤዝስ ናይ ራሻ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለምንታይ ኣብዚ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ዩክሬን እቲ ሕብረት ሶቪየት ከሎ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ዩክሬን ሓንቲ ኣገዳሲት ክፋል ናይ ሕብረት ሶቪየት እያ ነይራ ማዕከል እንታይ እዮም ዝብልዋ ነይሩ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ልቢ ናይ ሕብረት ሶቪየት the heart of Russia ይበሃል ነይሩ ከምኡ እዮም ዝብልዋ ሕጂ እውን እቶም ራሻውያን ዩክሬን ሲ ልቢ ናይ ራሽያ ነይራ ኦኬ ከምኡ ነይራ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ከባቢያ ዘሎ ኤርቤዝ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሚሳይላት እዚ ተጠቂሞም ውሽጢ ራሻ ክሃርሙ ብፍላይ ኤርቤዝስ ክሃርሙ እዮም ተተባሂሎም ግን ንምንታይ ኤርቤዝስ ናይ ራሻ ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ እቲ ዝበፅሐ ክፋል ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ራሻ ኣብዚ ከባቢ ርሕቀት ናይ ዩክሬን ዘሎ ስለ ዝኾነ በዚ ሚሳይላት እዚ ጌርኩም ክትሃርሙ ኢኹም እንድሕር ኢሎሞ ተፍቂዶሞም እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ራሽያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ቭላድሚር ፑቲን ድማ ስትሬት ፎርወርድ እንታይ ኢልዎ ኩናት ሳልሳይ ዓለም
ወይ እውን ናይ ኒኩለራዊ ኩናት ክጅምር ኢልዎ ኣብዘን ቦታታት እዚአን ነፋሪቱ ወይ ሚሳይሉ እንድሕር ሃሪሙ ንሕና ግብረ መልስናትና ስትሬት በቲ ቋንቋ ንስኹም ዘይርዳ ብዙሕ ህዝቢ ይርድኦን ኢልዎም እስከሌሽን ግን ኒኩለራዊ ኩናት ክኸውን ኢልዎም ስለዚ ተተሓሒዝካ ምጥፋእ እንድሕር ትደልዩ ኣለኹም ግበርዋ ኢልዎም እዚኣ ሕጂ እቲ ንኣሜሪካ ጠጠው ኣቢላቶም ዘላ እቶም ኤውሮፓ ኖ ኣይገብሮን እዩ ብኣፈ ጥራይ ከም ዝብል ዘሎ ኒኩለር ኣይትኩስኒ ኖ ከምኡ ኣይብልኒ ትብሉ ዘለኹም ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑኻ ማለት ተስፋ ኢኻ ትቆርፅ ግን it is what it is. By one of them here on Bloomberg TV and radio, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski. Thank you so much for coming back to see us in Washington before your trip to New York, sir. Obviously, it is a big forum, and many allies of Ukraine will be there at the General Assembly. What outcome are you hoping for? I hope we'll reiterate UN support for Ukraine. Remember, the Russian invasion was condemned by a vote in the General Assembly in February 2022 by one of the largest majorities ever. That wasn't a press statement. That was እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዩኤን ዋዕላ ክህልዩ ጀነራል ኣሰምብሊ ኣኼባ ክግበር ስለ ዝኾነ ኩሎም ዲፕሎማትስ ዋላ ዘለንስኪ እውን እቲ ናይ ቪክቶሪ ፕላን ተባሂሉ ኢልዎ ዘሎ ኣይነገረን ኣሎ ምስ ባይደን ክዘራረበሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ቪክቶሪ ፕላን ወይ ዓወት ወይ ሞት ዓወት እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዓወት ድዩ ዓወት ኣሎ ድዩ የለን ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ብሓፈሻ ግን ብዩኤን ገይሮም ክደፍእዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ ይብል ፀኒሑ እዚ ናይ ፖላንድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እዩ ሓደ ካብቶም ኣይዶን ኖ ካልእ እንታይ ስራሕ ኣለዎ ብጀካ ኩናት ናይ ራሻ ምጉስጓስ ካልእ ክዛረብ ሰሚዐ ይፈልጥን ብዛዕባ ልምዓት ክዛረብ ኣይፈልጥ ሰሚዐ ይፈልጥ ብዛዕባ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ውግእ ጥራይ ዘረብዎ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ፕላትፎርም ኩሉ ግዜ ዝብዎኻ ኩሉ ሚድያ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ብሉምበርግ ገይርዎ ይፀንሕ ሲኤንኤን ይገብሮ ካብ ሲኤንኤን ሽዑ ቢቢሲ ይገብሮ ካብኡ በቃ ቀዳማይ ኢንተርቪው ዝገብርዎ እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ብዓብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ባይ ደ ወይ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ምክንያቱ እዘን ምብራቃውያን ወገን ናይ ኤውሮጳ ዘለዋ ብፍላይ ተን ባልቲክስ ፕላስ ፖላንድ ኮምፕሊትሊ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት እየን ስለዚ ልዕሊ እዞም ምዕራባውያን ንጀርመን ወይ ንፈረንሳይ ወይ ንጥና ልዕሊኦም ነዚኦም እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ዘለዉ ኣሜሪካ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ብጣዕሚ ንራሻ ሕልፍ ስለ ዘለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ እዚ ናቱ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ራሻ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ እዩ ዘለዎም ዳትስ ዋይ ነቲ ፅልእቲ ኣሜሪካ ትጥቀመሉላ ንዓታቶም ድማ ኣብ ጎና ተሰልፎም ኣላ ፋይን ናፃ ሃገር እዮም ዝደለይዎ ክውግኑ ይኽእሉ ፀገም ዝበሃል ይብሉን ፈትዎም ክፀልዎም ድማ ናቶም ምርጫ እዩ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ እቲ መርገፂ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ሃጓፍ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ እዮም to state the law that the aggressor was in breach of UN Charter and in breach of its obligation as a permanent member. Well, so when we consider the fact that this war now is ongoing for, it will be more than 3 years potentially, do you see that as fact that this is going to be a continuing concern for this body, for countries like yours, for the foreseeable future? Or are we reaching the point in which you could see an end? Only one person can decide about that. Russia could end this war in 5 minutes by Putin making a phone call to his chief of staff to get the hell out of Ukraine. Unfortunately, Ukraine and we don't have that option because it's Russia that is occupying Ukrainian territory. But we should stay the course up to ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዩኤን እቲ ናይ ራሻ ኩነታት ዝያዳ ከም ንዩክሬን ከም ዝደገፈ ኣብቲ ውግእ ክጅምር ከሎ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ሕጂ ንብዙሕ ሰብ የደናግሩ እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ብኸመይ ትሪኦም መሲልኩም ናይ ዩክሬን ጉዳይ ዩኤን ደጊፎ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ለው ንምኽባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለዉ the same United Nations ንእስራኤል ውፅእ ክብላ ከለዎ ግን ኣይዛረቡሉን እዮም ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ኢንተርናሽናል ለው ዝብልዎ እቲ ዩኤን ንሱ ዝጠቕሶ ዝፀንሐ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝውስኖ ውሳነ ግን ኣይቅበሎን እዩ ኤውሮጳ ኣይቅበሎን እዩ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም ትፍልዎ ኣብዚ ክትሪኦም ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ስቃይን ሞትን እቲ ዩኤን ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣብኡ ኣይሰምዕዎን እዮም እስራኤል መሰለ ኣለዋ ነብሳ ክትከላኸል ረብሓ ከተውሕስ በዓሎም the same ሃገራት ድማ two state solution ዝቕበሉ እዮም እስራኤል በይና ፈለስጢን ድማ በይና ንክትከውን እስራኤል ግን ነቲ two state solution ስለ ዘይትደልዮ ክትጥርንፋ ስለ ትደሊ ዘላ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ኩሉ እቲ ሕግታት ኢንተርናሽናል ለው ኣፍሪሳታ እያ ፍሉይ ኣፅዋር ገይራ ኣሽሓት ሰባት ህፃናትን ኣነስትን ትቐትል ኣላ ንዑ ግን ኣይቃወሙን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሂማኒቲ ኣይኮነን ተዛርቦም ዘሎ ከምዚ ናይ ሂማኒቲ ናይ ድንጋፅ ናይ ሰባት ዘለዎም ገይሮ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ፖለቲካ እዩ እዚ ናይ ሂማኒቲ ጉዳይ የብለዎም እሶ ሂማኒቲ እንተዘለዎም እቲ ዝኸፈ ስቃይ ኣብ ዩክሬን ኣይኮነን ዘጋጥም ዘሎ እቲ ዝኸፈ ስቃይ ኣብ ጋዛ እዩ ዘጋጥም ዘሎ
تزغف سقاي بعد السودان يزقاتهم زلو أبو جنس زعرف سبيلا لذي it's not about كم زساتهم حلفاتنا على ملخاوي حق نخطط برو قالوا تسعر زلو نو كم يكونن كل جزء it's about interests كن نت ميديا كما يجروا يوم تكملوا كم زين ساتهم مورال أو حلا في النزلهم نأملاخ حقي حقي زتوك برو زلو جروا يوم شطولو نبزو عامت هاد كاسر حلهم يجوني صراحة لهم يزلو ولا بجنس تكونتاتنا رأنا يخلنا حجوني صراحة لهم الله لذي أستوعبنا كنكلالنا now نبت the main important كوينات كوز دوكمي أبزن غير the main part ناي فيديو معات حكتات النزلني أبي أوروبا حبرت أبايت أوروبا حبرت زقات أمد باكريكمي. Doing this session virtually, and we are very lucky to have on the other end of this line the National Security Advisor of the President of the United States. If you guys can just come in, please. Jake Sullivan, welcome. So let me give you a short introduction of Jake Sullivan, who needs no introduction. He's the National Security Advisor to the President, but as importantly, Jake Sullivan has been probably the central policymaker for this administration across the board on national security, national economic security issues. Some people would argue that Jake Sullivan is the most influential national security advisor since Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski decades ago. He has also, without any question, been the lead policymaker on the president's policy on Ukraine. So it is particularly important, and we are honored to have him here to share his views with us. تي مسكوت تري وزلهم جاك سليفان يزبحال ناشنال سيكوريتي ادفايزر نا امريكا يزبحال كنجك ناشنال سيكوريتي ادفايزر كبال كله ترى سلطان ادفايزر يغلط تغلغا نت بريزنت الزور زلو سب جنزي ناي سيكوريتي ناي كوينات مس اب غزا زغبر زلو ديو اب يوكرين زغبر زلو ديو مس تشاينا زغبر زلو ديو كله توسارتات زي مرحزل بايدن زبل يزغبر اليوم a very influential person يزبال أمازازاناتو دما بزحت كم زولو قلة كابت الديب ستيت دوغلو دز بها ترى هذا كابهم نص مخانية مزنقرو مخانياتو كلها مازازاناتو بتنايت هايراك نايتي institution استماس مخانس لزنقل بتخوين بتينا أمريكا national security advisory زينة هاجر زي محاضرة زي لبزوا نزي بايدن يا محاضرة خمسة everybody knows بايدن نتصحيفة ذهبتو نخانببن نتن كبلن زنقرو أن عند خبلون بسوحي استراجل زقبر زلو لا تقولون بعلى حسب استراتيجي قال ملن كقبر غا كليريو أم نفسه كفاء كم كاميرا تتوزبلو بايدن تاي درجة كم زلو ولا حنتي زترات رقود دايبلو أوكي بايدن نقدر فتحان زي تزم حضر زلو كابلنا بزعبا زوكينات زي انتايبل قالو انتايو أم تاي تبتحلو قد من السوم بالوجن independent media معناته نساتهم كل زي قاعدين سلسلة نقرو تحكي كابتم independent media نسمعه شو نسو انتايب لنا توكينات كانوا ورادر كم فتنينا. Let's talk about what is going on in Ukraine. Let's do an update on what is happening in the front lines. Of course, we have the main battle, which is what's happening in the Donbass, and then we have the battle in Kursk, which is a sideshow, but it still attracts more of the attention, what's going on in Kursk. So where should we begin, Kursk or Donbass? Well, I'm going to actually make a general point, which is that I think that there's a lot of Western commentators, but even some commentators on the, if you like, the Russian-Ukrainian sides, are being left behind by events, by the critical truth about the events, which is that I think they still imagine that this is a war being fought by two roughly comparable armies. Of course, the Russians always had a superiority in material. The Ukrainians, however, had material assets of their own, and they had at various points in the war, they outnumbered the Russians. That's now انتهي زبل زلو مجمريا أبزو كينات تي بوليتيكاوي كومنتيترس ناي بوليتيكانا زو كينات كومنتس كبر زلو بزو جزيز تقبلو انتس بفلات انتس نمتلال أمونغو بلت تودادر تحيلتات زقبر زلو كينات جيروم يمز قلتوا زغا يوكرين بالنبينا وسيت كامس راشاك تري غلغا أنا الباتاب كجمر كل تكوينات to some extent كوادر زغول حيلتات يوم كتبل تقل أبزو وانزقن بفتسو كوادر زغول حيلتات يكونوا زلو راشا عبي superiority كم زلو أبتعبدو كينات بحيلي بصوار باستراتيجي بكل نجار قبلتها كم زلوا الذي اتعج أنا يوكرين كم ذكرته اتنتن نالبات كم زداويتون جولياتن زتواجوا نو كم يكون نبزوا هنزي كل جزء يكون داويد دسراب داويتون جولياتن أبناء أملاق داويدنا أملاق حيل سلزنا بري سعيرو داويد سلزغنا يكون سعيرو حيلنا أملاق سلزنا بري سعيرو يوكريناويان دما بيت أملاق يمزعتوا زلوين هيلنا
ስለዚ መን ኢና ኣምላኽ ዝቐረበ we don't know ክንፈርድ ኣይንኽእልን ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ግን ብሓፈሻ ዩክሬንዮም እቲ ቤተክርስትያናት ናይ ኦርቶዶክስን ገለን ዝዓፁ ዘለዉ ራሻ ኣይኮኑን ራሻ ግብረ ሰዶም ይዓፁ ኣለዉ ንግብረ ሰዶም ይከላኸሉ ኣለዉ እቲኣቶም ግን ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ይዓፁ ኣለዉ ስለዚ መን ኢና ብኣምላኽ ዝቐርብ መን እዩ ዝርሕቕ we don't know እዚ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ ሕቶ ግን ክልተ ዝተመዓራረዩ ሓይልታት ከም ዘይኮኑ ክገልጽ ኢሉ እዩ generally accepted. I think a lot of people still believe that, and they still think that these battles that are playing out across Ukraine are battles between two roughly analogous armies. And you still get, people talking about stalemate, stagnation, that kind of thing. That isn't the reality of the war, as it seems to me at all. I go every day, I listen to what the various commentators say, I look at what all the various reporting channels, Russian, Ukrainian, neutral, and all of those say. I look at the videos that come out. Some of them are very haunting and terrible videos. But the reality is that Ukraine is being smashed, and it is being smashed all across the front lines. And the Ukrainian military is unable to hold its positions anywhere, even as the Russians advance in every single place. And if you read articles that are starting to appear on the fringes of the Western media. There was an article, very interesting article, for example, about the situation in the Pokrovsk area that appeared the other day on the BBC's website. Well, if you start to read that, you see that Ukrainian soldiers who are actually there on the front lines now are increasingly talking about this. And they are talking about this wherever. بحجر زبالة اتوكينات يوكرين أب كل جنبار يتسعر زلا بحجر زبالة كم يزبط زلا كندمنتاي نت ميديا كلتيو جنبارات أبوجكم زلوا قال ملكم زلوا غير كزارة بيفتن ولا ونت مين ستريم ميديا نحن نوح وان يوكرين تفيزو قينو كلا خلا لا بروباغندا زغبر لازم نبر ولا نشاطهم بي بي سي دي ولا قالت ارتكلز كوصو جميره مالو كسع كندي اب كل جنبارات يهرمو بتعمي يوتكون يهسيكم زلون يوكرين ስለዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ማዕረ ዝተቆሱ ዘለዎ ይኮነን ኣብ መንጎ ሓደ ኣዝዩ ሓያል ኦርጋናይዝ ዝኾነ መኻ ብርቱዓት ዋራት ዘለዎን ኣብ መንጎ ሓደ መረቑ ወዲ ዘሎ ወይ እውን ደኺሙ ዘሎ ልዕሊ ዓቕሙ ዝሰርሐ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ልዕሊ ዓቕሙ ይሰርሑ ራሻውያን ከመይ እዮም ዝብሎ ሰራዊት ናይ ራሻ ናይ ዩክሬን ናይ ብሓቂ ዓብ ሰራዊት እዮም ዝብሉ ናይ ብሓቂ ናይ ምቅላስ ዓቕምናቱ ክንዱ ዝብርቱዕ ሰራዊት የለን በሃልቲ እዮም ራሻ ይንዕቆ ከይመስለኩም ናይ ዩክሬን They really have a big respect in the Ukraine سراي. ስለዚህ كم زدري زلنا تكينات أب كل بوتايم سيزلو. ስለዚህ ترى أنا أمريكا أكمل زكونة تاكد كونه إليه. أنتي قبل تجاك سلمان لنك أرز قبر انترفيو ينير. أنتي قبل أبزي. أنتي أخذ قبر تخل أمريكا وين تاك قبر مدى بالله كن ريلي قدم تعودوا كينات تاكم زكونة فلد ليه. They are. So the Russians are advancing in every place. The Ukrainians are trying to hold them back. They're trying to do so with fewer and fewer men every day. Those men are becoming more and more tired every day. The mobilized soldiers that they're bringing into the battle are either running away or dying in terrible numbers because جيتي تم سراويت تم برتعت تواقعتنا يوكرين كم حرن العلي دخام اللو عرفت زبالين راشن تاعت قبرها لا يزبال سراويت نستوى السنة أوارح ديو قال مستواجه بملو سراويت يوت كالي يزتكو روتيشن ناي سراويت الله بس سراويت سلازل راشا by the way جرما بشو منت بحر مليون دي قالك توسق يا مليسا دعبي سراويت كله يسوي السراويت تواجيو يوتي كالي يتكو يتبوتاناتو أب يوكرين كم زبالين كسب حجي حنت مع تعرف سبات كم زلوا يزنقر لذي اتوم حدش زمت ما اتبرت انا تكون مسرايو وي كمارق يمزلي وي كادمي يمزلي وي قلطيفم كايموتو مخنياتو حجي اب كم زوان زخي زلو حدش تعلمنا كيناتنا يوكرين زاتو استرغمت راي مخنياتو تزخفه ملكعنا كينات اب زلو يغا امص ابيلكا لك عم مطباس زلو بوتا يخططو زلغا او قال اب زلو يخططو زلغا كابز زخفي يلا that's why اتمنسينا يوكرين اب زوان زي اب دغزلو ولا ون قدام حدر زيكون ولا سلمتاي اب قدام حدر زيكون كباب زكينات زاتو يوكرين كمل سايكلني because تعودوا كينات نموت يخد خيد الله قدم يكلاخلني يروم يسعرني يروم دفعتني يروم يجيكن اب قال وصي زلو كينات نموت يخد خيد الله حدش كم مخانكا تمكرو زي بالقدم قلتيفكا قداي نايت تايت ناي راشا وي سايلات ناي راشا خدخو زيتو كينات نعم نملس جاك سلفان تايبلو نزي Jake, let me begin by asking you, what does the state of
the war between Russia and Ukraine look to you like? When you try to assess it, there are many people here who are worried, there are others who have other views, but when you look at it in Washington with all the intelligence that you're getting, with all the conversations you're having, what does it look like to you? Well, Fareed, I think it's important to answer that. اعترني بلاتي نسخة مستغلو سليا وحبريتان كالن زلكا بواشنطن تكوينات مصر يوكرين راشان وهمي خاطريو يبل الله. So اسمعي. That question on two levels. On one level, we have to take ourselves back to February of 2022, and the world, all of the experts, all over the world predicted that Russia, when it mobilized and launched its brutal invasion of Ukraine, would take the capital city of Kyiv in a week, that Ukraine would fall, that the Russians would subjugate Ukraine rapidly. And the Ukrainian people stood up and basically stopped that from happening. And today, Kyiv is where you're sitting as a free and independent city, and Ukraine is a free and independent country. So at a macro كل جزء زعمت سيام زتكمو مجمريا بخلت عمت تكوينات كجمر كله يوكرين أوش تحتير جزء بتاعت راشا تعتيد مسؤولية نير كله يبلو انتخونه كم يكون لومي تحرق التعامت فرعان كابيتال سيتي ناس كتمان راشا دماوية لون لذي زي حد عوت يبلالو أوكي نسمع level, Putin's main objective in this war, which was basically to wipe Ukraine off the map, has failed. But we have to answer it at a critical second level, which is today, not February 2022, but September of 2024. And there are challenges in terms of holding the line in the east. There are challenges in terms of the vicious aerial attacks that are crashing down on cities, including one of the deadliest and most destructive attacks on civilian infrastructure at the end of August. There are so many other deprivations and hardships being visited upon the Ukrainian people that it remains incumbent on those of us in the West, starting with the United States, to continue to push with urgency to get Ukraine the tools that it needs. سنتاي زبلتلو أبز حجي متسينا كريو خلنا جن تشعو حرا يوكرين مكتا قال ملكنا بالنخلينا نيرش أبز حجي كريو خلنا جن بفلا يرتي مبرق أو جنبارات حباب زاد لي يكون بتعمي كبيت كم زلون الدفاعات ولا بتحريتنا نصر بليبلاي أبتك عند دفاعات بفلايتي بوكروفيسك زبحال زلو بوتا أزيا قداس صنع عرض زبحال زلو نسو كودق كم زخلن نسو نخي ودق دما كل زكاة على خنقبر نفتن كم زلنا يزبل زلو يبليو سنهيلو أجي انتهي يزبل زلو لعلو خلو دما أتناي بعير زقبر زلو حيلنا راشا تدبدبنا حيلنا راشا the same جاك سلفا انتهي بلا لسولت له قبل على سيفيل زقبر وزلو قال لنا بلي زارب نتنا إسرائيل بومباتات زب زلو نسي بومباتات إسرائيل هيبو نقازا كم زيشوف زقبر زلو the same سبي المورال كومباس ناتهم أبي يوكرين خون كله هيماني تبتع عميد اسمهم أب غزة خون كله قلنا عالم فولتو زحينتي بعفجوا ولا حزب غزة ونسخ كم زقدر سيد زارب بقالك زي تكون النت بعفون زبلو زي كونس تكبار ناتهم action the action speaks louder than the words تكبار يتزبل زي حبريت الزب سلزي انت يزبل زلو بعفو نبي حكي رشا بتعمي تحس كم زلا قبل على سيفيل قبل على تغرسي which is true كحباز قبا يكون راشا بروتال زخونة دبدابيا تكايد زلا مخنياتو every time ناب وشتي مالت إذا عمت زوجز كلت عمت المنفقن لعليو غيرو الله بزوان زي أتهم ميتهم زلوا كلت عمت فرغان أب يوكرين مستهم أبقازا زموتاي ولا درونيهم ناي قازا صبقوا يبزح سلمتاي إسرائيل قف عينها هجر سلو زخونة نعاقني دقفانو إسرائيل راشا جن أب كويناتها زلا جن تنقو كويناتها تواجع زلا مستزلوا عقمنها صور بزح ما كتكبروا مخالد جن تنقو كويناس لا تواجع زلا قبل السيفيل بتعمي تتنقيهم ساحتي زقات الموت عبنت 200 سوسان 100 زخور ميسايلات تتكويسك بهالكله 5 سبات ميتوا وي 6 سبات قصيلهم قال يا خاتم مخنياتو كالكوليتد جيروم اب سب زي بلو علامات ترايم زهر مزل تزبز حزقتلنا يا شديش دي شعات ميت ولا I don't know بزح سب قتيل زبلوا بوتا وتهدراوي تريننج سنتر زهر موي مبزحتو زمعرابا ميديا جن سيفيلاوي تعتبر كم سهر ما جير ريبورت جيروا مبر وتهدراوي علامة أنا سويدن هولندا نقلب لهم زركبوهم زنبرو تعليم ناي كوميونيكيشن ناي تكنولوجي نقلب ناي وتهدرا زنبرو بوتا قبل عليو كل الميسايل سلزورو دبزح ما تنقاتي منير زي تحرك هابتي كم ناي سيفيلاو جيرهم زقبرو وجن بلا بي بي سي كم زبلو السو وتدراوي التعليم بوتا كم زنبره alright ازي كاب كونه انتي كغبرو يقولوا كزاره بيج needs to defend itself and to be able to push back against this aggression, which continues even as Ukraine inflicts massive daily casualties on the Russian forces. When you look at that line that's about 750 kilometers miles of front line, are you worried that there are going to be cities like Prokharsk,
there are going to be areas where the Russians are gaining rapidly and the Ukrainians will have to retreat? Well, again, to answer this question, I have to take us back to April of this year, just before the supplemental passed, the United States funding package for Ukraine. At that point, there was broad concern in Ukraine and the U.S. that there could be a generalized collapse of the lines and huge gains for the Russians. In the months that followed, the Ukrainian defenses have become more stout in many critical places. And Ukraine has taken bold and assertive steps as well in the war, pushing forward. But that area around Pokrovsk is of unique concern. That's not a secret. President Zelensky has talked about it. President Biden has talked about it. I meet with my team every single day to So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ወርሒ 4 እንተዘኪርና ዩክሬን ኣብ ወርሒ 4 ክትወድቕ ቀሪባ ነይራ ሽዑ ግን እቲ ቢልዮናት ናይ ኣሜሪካ 61 ቢልዮን ዶላር ሂቦማ ኣፅዋር መዓት ብቕልጡፍ ከም ዝኣቱ ተገይሩ እቲ ዓውደ ኩናት ንግዚኡ ባላንስ ከም ዝሕዝ ተገይሩ እዚ ናይ ኩርስክ ዝበሃል ሪጅን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ድማ ኣካል ናቱ እዩ ነይሩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣስተዋፅኦ ጌርና ኢና ስታቢላይዝ ክንገብሮ ፈቲና ኢና እንተኾነ ሕጂ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን ምግናን የድልዮኒ ወይ ምሕባር የድልዮኒ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ እውን ዛረበሉ ዘሎ እቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ቦታ ኣብ ክሪቲካል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንክከላኸለሉ ከም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓንቲ ከስማዓኩም ደልዮ ዘለዎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዝድለ ኣፅዋር ዘይትባ ዘላ ንትብል ሕቶ ኣሜሪካ ክትምልስ ከላ ክሰምዑ ኢኹም think about what are the implements, the tools we need to put into place to help stabilize that front and make sure that those grinding advances by the Russians are met with stiff resistance, and also that we deny Russia the capacity to really have any kind of breakthrough that would lead to them gaining strategically from their continued push in the east. So when you talk to Ukrainian commanders, ministers, and indeed when President Zelensky came to this conference and we had a conversation, he said, after being very grateful for all the assistance that the United States and Europe has provided, that it still remained too slow, too little, and that he was hoping that they would have many more munitions soon, that their brigades were outgunned. In terms of ammunition, the Russians had sometimes a 10-to-1, sometimes a 12-to-1 advantage. How would you help this audience understand? So እዚኣ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕቶ ድሕሪኡ ክንሓልፋ ኢና እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ብዓባያ ኸላ ምስኡ ድማ ኤሮጳ ዝበሃል ምዕቡላት ሃብታማት ሃገራት ዝበሃሉ ከለዉ ራሻ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክኸውን ከሎ ግን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣብዚ መፅኡ ብዝቕድሚኻ ዝተዛረበሉ እቲ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ ናይ ራሻ ሰራዊት ዘይኮነስ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ 10 ዕፅፊ ወይ እውን 12 ዕፅፊ ናቶም ከም ዘለዎም ሓደ 12 ዕፅፊ ከም ዘሎ እቲ መዳፍዕ ናይ ራሻ ንዩክሬን ማለት ዩክሬን ጠቕላላ ኣፅዋር ከም ዘይትረክብ ዘላ ዋሕዲ ዝብለዋ ኣብ ሽግር ኣላ ከምኡ ድማ እዞም ኩሎም ብኣፎም ዝዛረቡ ዝኩሉ ኮንፈረንሳት ዝገብሮ ነቲ ገንዘብ ከማን ኣፅዋር ገይሮም ዝህብዎም እዩ ዝበሃል ብሓፈሻ ዩክሬን ኣፅዋር ኣይትረክብን እያ ዘላ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ኣሜሪካ እንታይ ስለ ዝኾነት እያ ንዩክሬን ክትዕጥቃ ዘይከኣለት ዝብል ሕቶ ክምልስ እዩ እጂ and this is very important ብዙሕ ግዜ ዩክሬን ኣፅዋር ይውሕዶም ኣሎ ሃቡና ክብል ዘለንስኪ ትሰምዖ ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እዚያስ ክስምዕዋ እዚ ከዓ እቲ ፋይናል መልሲ ክብ ዝኽእል ሰብ እዩ ደውኑ እዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም Why is it that it is difficult to supply Ukraine with the speed that the frontline troops need? Well, let me start by saying if I were President Zelensky or I were a service member in the Ukrainian armed forces, I would feel the same way. I would be thinking, get me more stuff faster so I can do my job. So I don't for a minute want to rebut or push back against that proposition, because from the perspective of the front line, there isn't enough, it isn't fast enough. That is not a function of us sitting around in Washington saying, hey, let's not send them 155 or air defense or Gimlers or HIMARS or Bradleys or F-16s more rapidly. There's not some pacing or rate limitation that we have imposed. መጀመርያ እንታይ ብላ ኣሎ ይርዳኒ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ድፋዓት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣፅዋር ክውሕዶ ወይ እውን ዝተተኳሲ ክስእን ናይ ብሓቂ ቀልጢፍኩም ሃቡኒ ብዝቐልጠፈ ሃቡኒ ዝበለፀ ሃቡኒ ዝብል ወታደርካ ከምኡ ክሓስብ ዘሎ ከምኡ ክሰርሕ ዘሎ በንጻሩ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ናተይ ቦታ ኮይንካ ተሪኸያ ንሕና ኮፍ ኢልና ብኦፊስ በቃ እዚአ ናይ ተሃብዎም እዚአ ናይ ተሃብዎም ኣይኮነን ዘሎ እቲ ጉዳይ ይብላ ኣሎ እንታይ ትፀገምኩም ዳ ሕጂ ክዛረብ እዩ There are logistical challenges. There are challenges associated with the defense industrial base and the actual production of munitions. We are literally taking 155 shells off the lines we've stood up since the start of this war, putting them in motion and getting them to the front line as fast as we can. But those limitations do in fact make it harder to get the volume and scale necessary. That being said, we're trying to break through it in new and creative ways, and I'll give you one example. Ukraine was running short of air defense interceptors. So I sat down with my team and I said, where are we sending Patriot missiles and AMRAAM missiles around the world in the next 12 months? And I was told there's a whole list of countries we're sending them to. And I said, take every single one of those missiles, every one, and send them to Ukraine. That was not an easy thing to do. It required us to get our allies and partners. ሰሚዕኩም ዶ እዚ ተሓቀ ድማ this is the truth ኣሜሪካ እንታይ ብላ ኣሎ
نحنا يوكرين نقداخمو ويون نخسيو ويون نخصقمو مريصنا ويون نساتهم نعتهم قطيبنا كنا ترس لزلنا يكوننا نبلاله طغلا كنفريه نخلنا زلنا يلو اتنفريه زلنا دك كابت فابريكا وصق بالكل عشقنا نسد زلنا يلو طغلا ግን اللوجيستيكال بيزناتنا አይፍቀደላ ንዘሎ ምስቲ ደረጃን ብዝሕ ናይቲ ኩናት ንሪኦ ዘለና ዓቕሚ ናይቲ ኩናት ዘጥፎ ዘሎ ሓዊ ዝግበረሉ ዘሎ ተኽሲ ንዑ ማች ክገብር ዝኽእል ምስኡ ክወዳደር ዝኽእል ኣፍራይነት ፋብሪካታት የብልናን እዩ ዝብሎም ዘሎ ስትሬት ፎርወርድ ኣብ ኬብ እዩ ዘሎ እዚ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ነይሩ ኣብኡ ዝነግሮም ዘሎ መርዲ እዩ ዝቦም ዘሎ ልዕሊ እዚ ንበኩም ዘለና ከነፍሪ ዓቕሚ የብልና ንኣብነት እንታይ ኢሉ ነቲ ፔትሪዮትስ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣብኡ ዝኣትቱ ሚሳይላት ማለት እዩ ሚልዮናት ይዋግኡ ነፋሪት ክትመፅእ ከላ ድሮን ክትመፅእ ከላ መህረም ዝጥቀመሉ ማለት እዩ እቲ ሚሳይላት እቲ እንታይ ጌርና ክሳዕ ክንደይ ንጣፍእ ከም ዘለና ክነግሮም ኢሉ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዘላ 12 ሃገራት ኦርደር ገይሮም ዘለዉ ሃገራት ስዑድያ ድዩ I don't care መን ሃገር እዩ ኩሎም መን እዮም ኦርደር ገይሮም ዘለዉ ኢልዎም ናበይ ኢኹም ክሰዱ ሓሲብኩም ዘሎ ናብዝን ኢሎሞ ኩሉ እቲ ኦርደር ዝተጠዋብልዎ ብምሉእ እቲ ሚሳይላት እሱ ኣኪብኩም ንዩክሬን ሃብዎ ኢልና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ክሪቲካል ደረጃ ለቨል ናይቲ ሚሳይላት በፂሓ ከም ዘላ በዓል ኮነሬል ዶግላስ ሜግሬጎር ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሪዘርቭ ናይ ኣፅዋር መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ዘጉርዕዎ ዘሎ ኣንፃር ቻይና ድዩ ኣንፃር ኢራን ድዩ ገለመለ ኣፅዋር ናቶም ከም ዘይብሎም ኣፅዋር ናቶም ታሕቲ በፂሑ ከም ዘሎ መኻዚኖታት ኩሉ ወዲኦም ከም ዘለው ንዑ ንምትካእ ድማ ዓመታት ከድልዮም ምዃኑ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ወታደራዊ ሓይልን ዝኸድዎ ዘለው ንዑ ነቲ ኣንዳር ኣካይዳ ከሳሲ ዝኽእል ወታደራዊ ቤዝ የብሎምን በንፃር ራሽያ ኸ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ተደሚሮም ክገብርዎ ዝኽእሉ 3 ዕፅፍናቶም ከፍሪ ዝኽእል ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎም በይኖም ቻይና በይኖም ራሽያ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ሰሜን ኮርያ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎ ኢራን ከምኡ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለዎ ቻይና we cannot even speak about that ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ሱፐር ፓወር ስለ ዝኾነ ቻይና is another level ስለዚ ናይ ቻይና ኣብቲ ኩናቱን ስለ ዘየለው ግደፎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ሊሚት ናታ እንታይ ከም ዝኾነ ብበቂ ይነግሮም ኣሎ ኪን እዚ ንበኩም ዘለና ኣይትሕሰብ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክቡና ይደልዩን እዮም ዘለዉ ንባዕሎም ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ምስ ቻይና ዝተፋነንዎ ዘለዉ ምስ ካልኦት ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ኣብ ካልእ ቦታ ተኸይዶም ኣፅዋር ሲኖም ብሰንኪ ኣፅዋር ምስኣን ነቲ ኩናት ክሰዓር ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣጋይዳ ኾን እዮም ንዩክሬን እንታይ ክገብርዎ እዮም we don't know I really don't know እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል to come along. Frankly, it required our bureaucracy to come along. But it's that kind of thing that we have to do that cannot be done instantly overnight. But those are the kinds of decisions we are taking to try not just to stay on some steady state supply of munitions to Ukraine, but to dramatically accelerate and advance that to Ukraine. And we are currently working on a substantial package, pulling together a range of different capabilities. እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ብለና ፀኒሑ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ክቕየር ይኽእል እዩ ዝብል ኣሜሪካ ኣፅዋር ተወዲኣ ራሽያ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘለዋን ደገፍ ከም ዘለዋን ይርዩ ስለ ዘለው ኣሜሪካ ናይ ዓቕሊ ፅበት ንራሽያ ጠጠው ከተብል ኒኩለር ክትጥቀም ከም ትኽእል እዩ ዝበሃል ስለዚ ራሽያ ጥራይ ዘይኮነት ኒኩለር ክትጥቀም ትኽእል ራሽያ ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘለዋ ብዙሕ መረፅታት ክትጥቀም ከም ትኽእል ኣብቲ ግብረ መልሲ ካውንተር ንምግባር እንትኾነ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓቕሊ ፅበት ሚሳይል ተኪሶም ንዩክሬን ንራሽያ ሲ ኒኩለር ንክትጥቀም ክግድድዋ ከም ዝኽእሉን ናይ ኒኩለር ኩናት ንክኸውን ዝብል ቴዎሪ ከም ዘሎ ካብዚ ዝብገፅ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቃል ብቃላ ኣፅዋር ወዲያ ኣላ ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ዘጋጠመ እስከ ክነግረኩም ክትርእይዎ ድሓር ተመሊሳ ካለ ክርእየኩም እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ባይቶ ናይ ኤውሮጳ እዩ Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Thank you very much. Is this some war council? Are we at war? Are we really going to fight for what cause? With whom? With what resources? You're not helping Ukraine by prolonging this war. You're not helping Ukrainian people who are looking for shelter, escaping their own country, and the እዚ ናይ ፖላንድ ፖለቲከኛ እዩ ኣባል ናይ ባይቶ ኤውሮጳ ሕብረት እዩ ኣብታ ኸይባ መፅዩ ጸሎት ገይሩ ነቲ መንገዲ ከፊቱ ታይልዎም እዚ ኤውሮጳዊ ካውንስል ዝበሃል ዘሎ ናይ ኩናት ካውንስል ዲ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ዲ ወላ ባይቶ እዩ ኢሉ ስለምንታይ ዛዕባ ኩናት ጥራይ ንዛረብ ኣለና ኢሉ ኩናት ናይ ዩክሬን ስለ ዘናዋሕለና ህዝቢ ዩክሬን ንጠቕሞ ዘለና ዲ መሲልና ዘሎ ንጎድኦ ኢና ዘለና ክብል ምስ ጀመረ እንታይ ገይሮሞ ኣፅዮሞ
so much about free speech بناص زربا حساب كمغلاص بحال يلن كناتنا يوكرين تديلكا سلام تديلكا it's a big challenge right now, very big challenge. Media is becoming very difficult. حق مزراب بالتعمي بداي زخون زلو قدم ናይ حسود بروباغندا غير كتبايل يصنير لومي حق مزرابي تسقم كوين زلو حق مزرابي كانسل زغبرك حسود مزراب ايكون ናይ حسود بروباغندا بيلا غير يسر يوكرين سرا لا تلقى كله يزعوت كله بلاتفورم يفكرك دليت كتبل تخليها راشاوين ولا قريسكم دربيهم داريلكا كانسل زغبرك يالا انصار يوكرين ويون انت انصار اسرائيل مزراب ግን نسي كم ميديا كانسل زغبرك حق مزراب عليه اسرائيل كم زغير إلكا نا اسرائيل هجي تري لهم فيديو يقبرني there's a reason نالبا تسعيلكم نا اسرائيل زملكات فيديو تاع يقبرني يعني مغنيات بزح تشالنج سلاز قبرني نا يوكرين ون كاون ابو دحان زخونه حبريتا كوينات زيري وي قلمله زخونه يغن تعود كوينات كنصبارص خل فيديو زي بلو حسابات راي زلو إنا نقبر زلنا السو كمان كابتوم يوتيوب زقبلهم سورسز يزمت زلو يوتيوب زقبلهم يوتيوب اب يوتيوب زركب فيديوهات كابم زي زغبرلكم زلو because ات اب اكس وات قال حبريتا كتقوم لي دلني ريسك سلا زلو تشانل كابز فيديوهات سلا زلو ስለዚህ ከምዚ ካብ ኮነ እቲ ሓበሬታ እቲ ፍሪ ስፒች ወይ ከዓ ሓሳብ ከናፃ ምግላፅ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ግዜኡ ከም ዝሓለፈ ንጥቕሞም ጥራይ ይጥቀመሉ ዝነበሩ እምበር ኣብቲ ሲሪየስ ሲቹዌሽን ምስ መፅኦም ናፃ ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዝበሃል ከምዚ የለ እዩ ዝነግር ዘለና ሞ ዳታ እስከዚያ ኣብዚኣ ፅቡቅ ትሕቶ ኣላ ክልተ ቪድዮታት ኣለዋኒ ክንሰማን let's go ኣብዚኣ From the UK Heritage Party political leader David Kurten. He actually joins us in the studio now here on RT International. Thank you very much for your time. You mentioned there in that video clip we were watching of you that the idea of using the British Storm Shadow missiles basically would mean that the UK would be directly involved in this conflict in Ukraine with Russia. I mean, we know that these missiles could reach, 155 miles, that's 250 kilometers. Do you think that NATO countries, predominantly the UK and US, will authorize their use? እንታይ ትብሎ ዘላ እዛ ኣባል ባይቶ ናይ ዩኬ እዩ እንታይ ትብሎ ዘላ ብዛዕባ እዚ ሚሳይላት ዝበሃል ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ብንጹር መንገዲ ነጊሩሎ እንደዚ ኩነታት እዚ እንድሕሪ እዚ ሚሳይል እዚ ተጠቂሞም ሃሪማ ዩክሬን ሃሪማቶም ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ናይ ዩኬ እንድሕሪ ኮይኑ ዩኬ ምሳና ኣብ ኩናት ከም ዘላ ኢና ንፈልጥ ኢሉ ኣሎ እዚ ተባሂሉ ከሎሲ ዩኬ ብጣዕሚ እዮም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘለዉ ክጥቀምሉ ይጥቀምሉ ኢልካ ተሓስብ ትብለላ እጂ ትመልስና ትስምዕዎ What I'd say first of all is there's a very big difference between the citizens and the people in the country and the governments who are escalating this war and have been doing for the last 2.5 years against the wishes and the sanity and the sensibilities of most of the people. And I'm very concerned about this. Obviously, we do have Keir Starmer as the new Prime Minister of the UK who is pushing. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎን እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ነዚ ኩናት ዝደፍእ ዘሎን ዓብ ፍልልይ ዘሎ ኢልዎ ህዝቢ ኤውሮጳ ነዚ ኩናት እዚ ኣይደልዮን ይብሉ ህዝቢ ዩኬ ህዝቢ ኤውሮጳ ነዚ ኩናት እዚ ይደልዮ የለን ጠጠው ክብል እዩ ዝደልዮ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ዓለም እውን ኩናት ኣይደልን እዩ ህዝቢ ዓለም ህዝቢ ኩናት ኣይደልን እዩ ዊኪሊክስ ሓንቲ ካብቲ ምሉእ ህይወቱ ኣብ እስር ቤት ዳርጋ 10 ዓመት ኣብ ሽግር ከም ዝሕልፍ ዝገበረቶ እዚኣ እያ ሚድያ እቲ ቀንዲ መታለላ መንጎ ዘሎ ሚድያ ምዃኑ ይነጊሩ ህዝቢ ውግእ ኣይደልን እዩ ህዝቢ ንውግእ ክድግፍ ኣይክእልን ኢሉ ህዝቢ ሰላም ይዘሊ ሰላም ዝፈቱ ህዝቢ እቲ ሚድያ ግን ኩናት ንኸተባብዕ ተባሂሉ ነቲ ህዝቢ ማኒፕሌት ዝገብሮ ኣብ ገዝኡ ሽግር ይመፅእ ከም ዘሎ ንኣብነት ኣብ እስራኤል ነቲ ናይ ሓማስ ውግእ ንክገብሩ ቆልዑ እቶም ወታደራት ናይ ሓማስ ቆልዑ ይዕምፁ ከም ዝነበሩ ዓሚፆም ከም ዝቐተልዎን ገለ መለ እዚ ብዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ ብጭብጢ ከተሓዝዎ ዘይከኣል እዮም ዘረባታት ግን ንስምዒት ናይ ሰባት ተጊፍካ ነቲ ኩናት እቲ ሰብ ንክድግፎ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ እዩ ተደግሎም ስለዚ እቲ ሚድያ ማኒፕሌት ገይሩ ንሰብ ስምዒት ናይ ሰብ ተጊፉ ጋዜጠኛታት ኣብ ገለ ቦታታት ገይሮም ኣቡ ገይሮም ነቲ ሰብ ነቲ ኩናት ከም ዝድግፎ ይገብሩ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ዝገብሮ ዘሎ እቲ ህዝቢ ምስኡ የለን ህዝቢ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ክኸውን ዳ እምበር ደገፍ ናይ ህዝቢ
زلوا سقون تاتا يكون نيزم زلوا تخكلن يا زربايز to allow Ukraine to use the Storm Shadow weapons, not to fire in Ukraine or the areas that used to be in Ukraine. And of course, some of those areas are now Russian. You've got Crimea. They've fired Storm Shadow weapons at Crimea, which is voted to become part of Russia. So that is a provocation in itself. But now they are agitating to fire these weapons into Russia proper. And of course, that is another escalation. In my view, it's an insane escalation because these would be British weapons with American components, of course, being fired directly at Russia. And it wouldn't just be Ukrainian operatives. The reason why this would actually be a direct, bring Britain into direct conflict with Russia is because you're going to have British So انت انا رزالنا اذا كنا تحت زي كم زين السوس بلو زلو بتخكل يتقلت زلو منيو امزيا دافيد كورتن بحال ليدر نايتي هيريتاج بوليتيكال بارتيز بحال حلافيو سو زي زخيه زلو كنتات بنصور نتي زلو عبرو كينات كاله ملكع كم زغير ناب علامات نيروبا ناي نيتو كم زهرم نبوتين كدفاف زغلي وي ون نخالوت حدقኛታት حيل زبحالو نعتاتهم اصوار ناتو كبوم يخلي مخنيات انتايم زول صنيم اصوار الله بوتين بزح اصوار يفرلو اقدس اصوار دمالو سلازي نحوت ندحريبوم ترايس كسع كندي حدقا كفتر كم زغل فلوتي كم كل مراقب ناي امريكا نابتن زلوا كل عوان كم زغلسو سلازي እቲ ኩነታት ሌቨሬጅ ናይ ፑቲን ሓያል ምዃኑን ኣሜሪካ ድማ ይርድዎ እዮም እቶም ዩኬይ ግን እንታይ ወሪድዎም ዘሎ ኣነ እንታይ ዝደፍኦም ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ብጣዕሚ እዮም ዝህወፁ ዘሎ ናብቲ ኩናት ኣይ ዶንት ኖ እቲ ፅልያ ውሽጦም ዘሎ ድዩ ከም ዝህውፆም ዘሎ ወይስ ካልእ ምክንያት ስለ ዘለዎም እዩ ኣይ ዶንት ኖ Russia is because you're going to have British operatives, other NATO operatives, NATO countries, satellite systems guiding them. So the Ukrainians couldn't do it on their own. And this is, it crosses a red line and it just is an insane escalation. You say it's crossing a red line there. Russia has said it clearly will retaliate. Came to a crashing halt when Russia's Nord Stream sent of Germans back the Taurus among G7 countries over its European personal. The Chancellor adamant this is what Ukraine needs to win the war. There are many prominent politicians who are speaking out against this dangerous move. The first and most prominent opponent is Olaf Scholz, the Chancellor of Germany, who in typical German fashion very directly stated it's personal on why he refuses to send ጀርመን ንባዕሎም ሕጂ ንኣብነት ነቲ ኩናት እኳ ብካል እንተደገፉ ኣብዚ ናይ ዓብዪ ኣፅዋር ምስታት ምስ ኮነ ስትሬት ፎርወርድ ኦላፍ ሾልስ ነው ኣነ ይሰድኒ የለዎ ኣብ ናተይ መርሕነት እዚ ታሩስ ሚሳይል ዲ ዋላ ቱረስ ዲ ሚሳይል ድብልዎ እቲ ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይል ናይ ጀርመን ኣይህብን የልዎ ሶሪ ዜለንስኪ ዩክራይን ክትዕወቱን ደሊና ግን እዚ ኣይንህብን ኢና مناتنا مسائل واشتراك كرم عين دليل نايلو ستريت فورورد كندينا قفيتا يزورد زلو جرمن ابتاتن كاقاي لك بتاتن كاقاي يوكاي كنتاي قبرلو بحاوي تصاوتلو ني جرمن دما كومن واي فتنو advanced weapons to Ukraine. Prior to this war, Germany was the powerhouse economy of the European Union and enjoyed a lucrative manufacturing advantage over its European neighbors, as most of Germany's factories were supplied with cheap Russian gas for energy. Of course, all of this came to a crashing halt when Russia's Nord Stream pipeline was destroyed, sending Germany's economy So እዚ ቻርት ከም ዘርእየኩም ፀናሕኩ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ እዚ ኣፅዋራት እንተተዋሂቡ ራሻ ተሪር ግብረ መልሲ ወይ እውን ሓደገኛ ግብረ መልሲ ንክትገብር ክደፋፋእ ከም ትኽእል ተፅዋይ ድማ እንተወሓደ ኣሜሪካ ነቲ ቀይሕ መስመር ዝተረድአቶ ትመስል ኣላ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ኣንዳር ኣካይዳ ግን ንክንደይ ይፀንሕ chaos. Germany is dead last among G7 countries and the entire Eurozone in economic growth. And you can't blame Scholz for immediately backing away from this dangerous idea from the US and UK government. Every leader has to make the best decisions for their own country. And Scholz is simply listening to the majority of German citizens who do not want to see their country send advanced weapons to Ukraine. A poll by Germany's ريولهم زي تاصوار اتاكمس بحال اتي ናይ ኣሜሪካ ጃስም ዝብልዎ ዘለው 370 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ይኽእል እዚ ኣታክምስ በሃል ካ 330 ኪሎ ሜትር ስለዚ ነዊሕ ከይዱ ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዛ ኣፅዋራት እዚ ሳተላይት ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ክሕወሶ ክኽእል ኣሎ ከምዚ ዓይነት ክትኮስተ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ እቲ እዚ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ዘሎ ራይዎ ስቶርም ሻዶው እዚ እቲ ዩኬይ ክሰድዎ ዝደልዩ ዘለው እዩ 560 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ይኽእል እዚ ቨሪ ቨሪ ፋር ከይዱ ክሃርም ዝኽእል እዩ እንድሕር ነዚ ከፍቅዱ ኮይኖም ራሻ ብርግፅ ብርቱዕ ዝኾነ ገብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኣፅዋራት እዚ ይትኩስዎ ነይሮም እዮም
أبزر حق كيلومتر نخيد يوم زغل كلوز اللون بر عبت دوبات اللون أي أب كرمية دي أب قلم لي تقص نيريو راشد ما بزح جزء انترسبتي قبرون يرم يوم كرمان يرم جن حالي في دم علامات تظهر ملو جزء نيرو سلزي الزنا جرزي تكوينات نابكال ما أزن نخيد تجدد كم زغل مردان مجنزابني يدلي and I hope send advanced weapons to Ukraine. A poll by Germany's Forza Institute showed only 37% of Germans backed the Taurus deliveries to Kyiv, while 56% opposed such a move. Olaf Scholz has chosen a different path and is now advocating for swift peace in Ukraine, saying it's time to rekindle diplomatic efforts to end the war in Ukraine. Scholz went on to state, "I believe that now is the moment when we also need to discuss how we can get out of this situation of war faster than the current impression is." So, come through with Allahum, Olaf Scholz, and Riyadh Anayna. Olaf How we Scholz. can get out of this situation of war faster. So, انتهي بالزلو German Chancellor. كابزو كينات زي كم يجرنا نوصل نخل كنت أفاق كن كلالنا بزغلت فد ما أنت وصلنا تزح الشيء كل جميل وزيد ما تقامقه جرمن أب زخبة بده وريدات الله بزلا جزء نسو نتنسو أب تبوليتيكاوي بارتناتو برتوس عرت يقاط ما بزلوا جزء كابتنا يكينات دمسي كل التهجرات أسكيت أمرلهم جرمن أفهم حزم فرنسا دما أفي حزم مهنياتو كل يوم برتوس فئتنا بوليتيكا سلزقاتهم نا يوكي جنب بجنتاليو تي ليبرز بهالمس مسا كابت كونسرفاتيف زقدة دقين سلزا بيوكي كل تيو بارتنا يوقف كينات لك كم ريبابليكان ديمقراط سب أمريكا أب كينات كون كله كل يوم حدث غنو لك كم عين بحرين عن رزالنا أنا I hope إذا كنت دايزي نفس سلام كم زنا راح جرمن كوين سلام كون تسفى جبر لايك جبروا سبورت جبروا حسابكم هابو كومنت صحفوا أبالاتنا إذا كانوا كونوا نابلكو كم وترو أقداسيت لبواك وكمي باقيرنا هنزازمين أب هيوتنا صورة تخاولو تخين جبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسنة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ جبران تخيلك اتزبلت ايو وصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق كاز خل نصبح من قد عوت كونه كاز خل كلتات نخته معبل مصحف من بابديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بغباردو غزيخا تطقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقست ما تطعمكم